تاجیکان آینه تاریخی ملت تاجیکستان با استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی کارزاری همه روزه با زبان‌های گوناگون دنیا تاجیکستان با تشبس‌های بین‌المللی در سیارات دولت پیشروان تشبسکار و فتح و نصرت فروغ صبح دانایی کتاب مقامات امنیت باید بیش از هر وقت دیگر هوشیار باشند. سیر و سیاحت برای صنعتی و کشاورزی و علم اجتماعی فروغ معرفت محبوب راهنمای ما جمعیت تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. барномаи тилоотии ахборро манзури шумо менамоям бинандаҳои азиз. 11 апрел дар бинои наву хуштарҳи парлумони тоҷикистон иҷлосияи якуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор гардид. дар кори иҷлосия президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иштирок ва суханронӣ намуданд. 11 апрел иҷлосияи якуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор гардид ки дар кори он президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иштирок ва суханронӣ намуданд. иҷлосияи якуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум таҳти раисии калонсолтарин узви маҷлиси миллӣ низом қосим оғоз гардид. пас аз иҷрои муқаррароти расмии ифтитоҳи иҷлосия ва интихоби мақомоти кории он, нахуст интихоботи роҳбарияти маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. аъзои маҷлиси миллӣ тариқи овоздиҳии пинҳонӣ номзадии муҳтарам Рустами Эмомалиро ба вазифаи раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ҷонибдорӣ намуданд. раиси интихобшудаи маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар назди ҳозирин сухан гуфта барои садоқат ба давлат ва мардуми тоҷикистон савганд ёд намуданд. сепас кори иҷлосияи якуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум таҳти раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ идома ёфт. дар идомаи иҷлосия муовини якум ва муовини раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон интихоб шуданд ва онҳо низ дар навбати худ дар назди ҳозирин сухан гуфта савганди садоқат ёд намуданд. сепас дар иҷлосияи якуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ раҳмон сухан гуфта оид ба муҳимтарин паҳлӯҳои ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, пешгирии ҳама гуна таҳдиду хатарҳои замони муосир ва дигар самтҳои ҳаёти ҷомеа андешаронӣ намуданд. муҳтарам аъзои маҷлиси миллӣ, ҳамаи шуморо ба муносибати интихоб ва таъин шуданатон ба узвияти маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон табрик гуфта ба шумо дар амалӣ намудани салоҳиятҳои пурмасъулиятатон барору комёбӣ орзу менамоям. ҳамчунин Рустами Эмомалиро ба муносибати раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Раҷаббой Аҳмадзода ва Мирзо Набот Алишер Худойбердӣ ба ҳайси муовини аввал ва муовини раиси маҷлиси миллӣ интихоб шуданашон табрик мегӯям
و به آنها نیز برای کار می‌خواهند. مجلس ملی به صفت مقام عالی نمایندگی و قانونگذار کشور با استفاده از صلاحیت کنستیتوسیونی خود قانون‌های قبول گردیده مجلس نمایندگان را بررسی می‌نماید. در روند تشکیل مقامات عالی حاکمیت دولتی و واحدهای مأموری حدودی دولت اشتراک می‌کند و در رشد نظام حقوقی مملکت، تحکیم دولت و قانونیت سهمی نظررس می‌گذارد. اعضای مجلس ملی دعوت نو شخصیت‌های شناخته شده با نفوذ، صاحب دانش و تجربه کافی و فرهنگ بلند سیاسی میباشند. با اطمینان میتوان گفت که آنها نیروی ذهنی، تجربه و ملکه خود را در جریان قبول قانون‌های مکمل و باصفت، تحکیم نظام دولتداری و رشد جامعه مورد استفاده قرار می‌دهند. بخصوص می‌خواهم تاکید سازم که اعضای مجلس ملی با استفاده از وکالت‌های کنستیتوسیونی خود همچون سوبیکت‌های تشبث قانونگذاری باید به تهیه قانون‌ها دقت مخصوص ظاهر نمایند، چون که اکثریت شما در منطقه‌ها کار و فعالیت دارید و این تجربه را برای تکمیل قانون‌ها باید استفاده برید. بنابراین با در نظر داشت تأمین هدف‌های رشد دراز مدت و بلند برداشتن نیک و احوال خلق باید قانون‌های تهیه کرده شوند که برای تحکیم استقلال دولتی، امنیت و ثبات سیاسی، رشد استوار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باز هم بهتر گردانیدن وضع ساحه‌های معارف، تندرستی، آبادانی دهات، استفاده ثمرناک و سرفکارانه زمین و دیگر بایگاری‌های طبیعی روانه شده باشد. با این مقصد اعضای مجلس ملی با دیگر سوبیکت‌های حقوقی تشبث قانونگذاری از جمله وکیلان مجلس نمایندگان و مقامات تطبیق کننده حقوق، مؤسسه‌های علمی و تحقیقاتی و متخصصان و کارشناسان باید همکاری نزدیک و دائمی داشته باشند، زیرا قانون‌های مکمل و جوابگوی و منفعت‌های جامعه و دولت تنها در نتیجه همکاری تهیه کرده می‌شوند. قانون‌ها همچنین باید با در نظر داشته استراتژی و برنامه‌ها و هدف‌های استراتژی کشور، همکاری‌ها با دیگر دولت‌ها، جامعه جهانی و تحکیم زمینه‌های رشد جامعه شهروندی تهیه کرده شد. محترم اعضای مجلس ملی، عملی نمودن معیارهای کنستیتوسیون و قانون‌ها، حفظ اساس‌های کنستیتوسیونی، تحکیم پایه‌های استقلال دولتی، امنیت و ثبات سیاسی، تأمین نمودن رشد استوار اقتصادی و اجتماعی و بلند برداشتن ثبت و صفت زندگی مردم مسئله‌های محوری سیاست دولت تاجیکستان میباشد. با تطبیق این سیاست ما دولت و جامعه را به سمت رشد استوار و با نظام روانه کرده به دستاوردهای نظررس سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نائل گردیدیم. من اندیشه‌های خود را دایر به دستاوردهای سالهای آخر و راه‌های پیشرفت آینده کشور در پیام سال گذشته اظهار نموده برای رسیدن به هدف‌های نوبتی در نزد همه شاخه‌های حاکمیت دولتی از جمله حکومت مملکت، وزارت اداره‌ها،
مقامات محلی حاکمیت دولتی برابران تشکیلات و مؤسسه‌ها وظیفه‌های مشخص داشت. باید ذکر نمود که در نتیجه عملی گردانی سیاست سازنده ما توانستیم که تا امروز ده‌ها کنسپسیا و استراتژی و برنامه‌های دولتی را قبول و راه اندازی کرده رشد استوار اقتصادی را تامین نماییم و کشور را از تاثیر منفی بحران‌های مالیوی و اقتصادی جهانی و دیگر ظهورات نامطلوب داخل و بیرونی امین نگاه داریم. از جمله در دایره عملی سازی استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 برنامه و نقشه‌های مشخصی رشد ساحه‌های گوناگون اقتصاد ملی همچنین برنامه‌های رشد ولایت‌ها و شهر و نواحی‌های مملکت تطبیق شده ایستادند. در این جهت به اعضای مجلس ملی خصوصاً رئیسان ولایت‌ها و شهر و نواحی‌های مملکت ضرور است که جهت تطبیق سریع وقتی دورنما و برنامه‌های میان مهلت رشد صنعتی کنانی با سرعت مملکت، اقتصادی سبز، رقمی کنانی اقتصادی ملی و ساحه‌های مختلف آن، گزارش پوره به حکومت الکترونی و پرداخت‌های غیر نقدی، تأسیس جایهای نو کاری، تدبیرهای سودمند را راه اندازی نمایند. رئیسان ولایت‌ها و شهر ناحیه‌های مملکت وظیفه دارند که مسائل باز هم بلند برداشتن صفت و شرایط زندگی اهالی کشور، نائل شوی بر رشد بی‌میلان اقتصاد ملی، گزارش به مدل اقتصادی به صنعت اساس یافته، تقویت همکاری‌های دولت و بخش خصوصی، تأمین شفافیت و پیشگیری عامل‌های نامطلوب در جامعه را در مرکز فعالیت خود قرار دهد. همچنین جهت عملی سازی همه‌جانبه سیاست اقتصادی و اجتماعی دولت و حکومت کشور منتظم چاره‌جویی نمایند. در رابطه با این خاطر نشان می‌نمایم که برای نائل شدن به دستاوردهای بیشتر و رسیدن به هدف‌های گذاشته شده علاوه بر تدبیرهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هرچی بیشتر تحکیم و تقویت دادن زمینه‌های حقوقی ضرور می‌باشد. زیرا مناسبت‌های جمعیتی از جمله مناسبت‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی با معیار قانون‌ها تنظیم کرده می‌شوند. از این رو اعضای مجلس ملی را ضرور است که هنگام تهیه و جانبداری قانون‌ها زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی و ثمره‌ناکی آنها را در رشد منطقه‌ها، شهر و ناحیه‌ها، شهرک و دهات و بهداشت زندگی مردم همه طرفه آموزند و در این روند ضرورت، اهمیت و عملی شونده بودن آنها را نیز از مد نظر دور نسازند. نقش اعضای مجلس ملی همچنین در اجرای قانون‌ها نیز باید مؤثر باشد، زیرا اکثر شما در مقامات محلی حاکمیت دولتی کار میکنید و طبق کنستیتوسیا وظیفه‌دار هستید که اجرای معیارهای کنستیتوسیا، قانون‌ها و دیگر سندهای معیاری حقوقی را در محل تامین نمایید. هر یکی شما رهبر این یا آن ساختار و مقامات دولتی می باشید. از این لحاظ شما به مسئله‌های ذکر گردیده باید اهمیت اولین درجه داده به وظیفه‌های خدمتی خود با مسئولیت بلند مناسبت نمایید. باور کرده شما را تعیین کردن یا انتخاب شدن مسئولیت شما را در نزد مردم
دولت تاجیکستان دوچند میگرداند. از همه لحاظ پیش از همه پاک وجدانی خودتان نمونه عبرت دیگران بودن. باز هم آباد و زیبا گردانیدن دولت تاجیکستان. اگر پاک وجدانانه باز هم خوبتر محنت کنیم دولتمون هر چی زودتر همون قدر آباد و زیبا میشه. همون قدر در عرصه بین المللی آب روی مرتبهش بلند میگرده. حالا در اینجا برآمد کنندگان درباره کار و فعالیت رئیس مجلس ملی رستم امامعلی گپ زدید. نکن در اینجا آخران دپوتات رئیس شهری طرفشان یک تا نامبر کردی چه انشاءاتو ساخته است. بعد از نو انتخاب شدن باید 2 برابر این زیادتر انشاءات و آبادانی پایتخت باید بیشتر گردد. این زمانی گذشته. برای پایتخت کردن با 100 سالهای دیگر زحمت کشیدند. کمونیکاسیا تنها کمونیکاسیای پایتخت مملکت به سطح استانداردهای بین المللی گرداندن این 10 سالها زحمت و مبلغ را طلب میکنه. لیکن در این کار رهبران ولایت‌ها، شهرنایات، ساختار و مقامات‌ها باید از این کار یکم که ما هراس نداشته باشیم. دویمش که کار نوشتگی در دنیا نیست. تکیه به صاحب کارا در یک جایگی می شود هر یک گوشه کنار مملکت را آباد کرده، تازه آزاده کرده. مخصوصا من در جلسه آخری حکومت سپارش دادم با در نظر داشت قبول قانون نو درباره استفاده قوه برق و با در نظر داشت اوضاع جامعه جهانی ما هیچی را پیشگویی کردن نمیتوانیم. یگان سیاستمدار پگاه چی واقعه را میدید. برای همینم از حال و احوال هر یک عائله در آمده هم قانون را شناس میکنید، امضا میکنید، هم نزد حولیگی را میبینید، هم جای اقامت را میبینید، جای زیستشان را میبینید، خانه کاشانه شان را میبینید. هم سپارش میتید خانه و در خودش به ترتیب در آورد. همین طور محل دهاتی خودش، شهرکی خودش، ناحیه خودش تازه و آزاده کرده میتونیم. این مبلغ زیاد در کار نیست. این آداب است، مدنیت است. این یک چیزی معمولی باید باشد. در فرهنگ ما همین طور است. من به همین باید نگاه کرده. آنهایی که با طریق انتخابات شدن، آنهایی که من تعیین کردم، آنهایی که امروز ما را آزادگی دادن به حیث معاون اولی رئیس مجلس، معاون رئیس یا که وکیل مجلس ملی، این باعث افتخار است. این بازپس گرداندن در کار با مردم. وظیفه من از رهبر دولت سرکار پرزیدنت تا همه خدمتچیان دولتی این خدمت به خلق کردن است. از این لحاظ شما با مسائل ذکر کرده باید اهمیت اولین درجه داده به وظیفه‌های خدمتی خود با مسئولیت بلند مناسبت نمایید. عضو مجلس ملی بودن شما چه از جانب وکیلان خلق انتخاب شده باشد و چه از طرف رهبر دولت تعیین گردیده باشد باعث افتخار است و هر یک شما را وظیفه دار می سازد که به خلق و دولت تاجیکستان صادقانه و صافدلانه خدمت کنید. محترم اعضای مجلس ملی، امروز وضع جامعه جهانی بسیار مرکب و پیچیده و دشوار و خطرزا گردیده است. مشکلات گلوبالی و مخالفت‌های گیاه‌سیاسی از جمله مبارزه دولت‌های ابرقدرت برای از نو تقسیم کردن دنیا، ثروت‌های طبیعی، مسلح شوی با شتاب، جنگ سرد و در نتیجه خلل‌دار گردیدن ترتیبات جهانی و مناسبت‌های بین المللی می توانند به اهل بشر و خصوصا برای دولت‌های خرد و رو به انکشاف پیامدهای ناخوش و خطرناک به بار آورد. علاوه بر این
عملهای تروریستی و اکستریمیستی در منطقه‌های مختلف سیاره تا را بیشتر دامن گسترده امنیت و آرامی و ثبات سیاسی و اقتصادی کشورها را خلل‌دار کرده ایستادند. من اندیشه‌های خود را دایر به این مشکلات از منبرهای بلند جهانی و چاره‌بینی‌های سطحی گوناگون بارها بیان کردم و جامعه جهانی را با کوشش‌های مشترک برای مقاومت با این خطرها دعوت نمودم. تحلیل روندهای معاصر جهان نشان می‌دهد که چنین وضعیت منبع نیز ادامه پیدا می‌کند و حتی شدیدتر می‌گردد. وضع به عمل آمده ما را وظیفه‌دار می‌سازد که باز هم سرجم و متحد باشیم. زیرکی سیاسی را از دست ندهیم. صادقانه و صافدلانه و پاک وجدانانه زحمت کشیم. دولت، ملت و وطن عزیز خود را صدقاً دوست داریم. برای پایداری دولت داری ملی، حفظ صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی تمام این چهارها را عملی نماییم. با در نظر داشتی خطرهای گلوبالی ذکر شده و جهت پیشگیری کردن تأثیر منفی آنها ما باید فعالیت خود را بیش از پیش گسترش دهیم. همیشه با مردم باشیم. تمام ساختار و مقامات نیازهای جامعه شهروندی و اهل جامعه را به این سمت سفربر سازیم. هر یکی ما در کدام وظیفه‌ای که خدمت نکنیم در نوبت اول باید اراده مستحکم داشته باشیم و همچون شهروند تاجیکستان صاحب اختیار به وطن، ملت و دولت خود صادق باشیم. تأکید می‌نمایم که در این جهت وکیلان پارلمان از جمله اعضای مجلس ملی باید پیش‌صف و نمونه باشند. شما باید در خاطر داشته باشید که اجرای وظیفه‌های گذاشته شده پیش از همه از شما وابسته است. محترم اعضای مجلس ملی، خاطر نشان می‌نمایم که برای نائل شدن به مقصدهای گذاشته شده ما را ضرور است که هدف‌های استراتژی ملی از جمله نائل شوی پوره با استقلال انرژتیکی، حفظ امنیت آذوقه‌واری، صنعت کنونی با ثروت کشور و تأمین شغل پرمسئول را عملی نماییم. در این مسئله نقش شما اعضای مجلس ملی که وظیفه‌های مسئول را در معلا به دوش دارید باید نظر از باشد. در این جهت خصوصا رهبران ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها وظیفه دارند فعالیت ثمرناک را راه‌اندازی نموده با مردم علاخصوص با صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه همکاری‌های شدمند داشته باشند. تشبس‌های سازنده صاحبکاران و سرمایه‌گذاران را همه جانبه دستگیری و صف صاحبکاران را در محل‌ها هرچی بیشتر گردانند. باید تاکید کرد که صنعت کنونی با ثروت کشور عامل مهم تامین کننده رشد استوار اقتصادیات به حساب می رود. تنها در سال 2024 در کشور 740 کارگاه و کارخانه‌های نو استحصالی با 20,000 جای نو کاری تشکیل کرده شدند. تنها یک شهر دوشنبه از لحاظ استحصال محصولات صنعتی 3.5 برابر شده است. دیروز ما یک چند تا کارخانه‌های صنعتی کارکرد طلا و کارخانه‌های تریکاتاژ 400 جای کار آینده 1000 جای کار میشه. در ولایت‌ها امکانیت هست کارخانه خرد استحصالی مردم را با جای کار تامین کرده مانده کار. ولی سرعت رشد میان سالانه ساحه در 5 سال آخر 15% تامین کرده شد که برای نائل شدن به هدف صنعت کنونی با سرعت کشور ناکفایه می باشد. از این لحاظ با استفاده از همه امکانیت‌ها
رشد ساحه‌های مختلف صنعت از جمله صنعت معدن، سبک و خوراکواری را تأمین نموده به این وسیله تشکیل کارخانه‌های نوی 3 ساله، حل مسائل تأسیس جاهای نوی کاری و افزایش دادن صادرات مال و محصولات تیار وطنی با ارزش بلند اضافه شده راه اندازی کرده شود. همزمان با این در شرایط بسیار مرکب جهان امروزه و مشکلات گلوبالی از جمله تغییریابی اقلیم، خصوصا کم‌آبی و خشکسالی‌های پیهم، بالاروی نرخ مواد غذایی در جهان و تأثیر منفی عامل‌های ذکر گردیده و بازار استعمالی ضرور است که تمام امکانات‌های موجوده برای رشد ساحه کشاورزی سفربر کرده شود. با در نظر داشت افزایش اهالی مملکت، برنامه‌های رشد بخش‌های گوناگون ساحه کشاورزی خصوصاً از خودکنی زمین‌های نوی کشاورزی باید تهیه و تطبیق کرده شود. برای ثمرناک استفاده بردن هر یک وجب زمین، بهتر گردانیدن ساحه‌های تخم پروری، نیال پروری، ذات پروری و تأمین نمودن رشد اینواتسیونی ساحه باید چاره‌های سریعتی عملی کرده شود. ما باید مدنیت زمینداری را به طور قطعی بلند برداریم. از ذخیره‌های فراوان طبیعی کشور، مخصوصاً آب و زمین از جمله زمین‌های پرزیدنتی و نزد حولگی ثمرناک استفاده برده، از زمین‌های آبی گرفتن 3-4 حاصل را وسیع جاری کنیم و در هر یک عائله تشکیل کردن ذخیره 2 ساله مواد غذایی را نظارت نماییم. محترم اعضای مجلس ملی، حالا تاجیکستان در دوره آمادگی به جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی قرار داد. ما باید این جشن تاریخی را در سطح بلند و با اجرای نقشه‌های پیش‌بینی گردیده تجلیل نماییم. با اجرای این نقشه‌ها ما به دستاوردهای بزرگ نائل می‌گردیم که برای آینده کشورمان، بهبودی زندگی خلقمان و حل بسیار مسئله و مشکلات داخلی کشورمان مهم و ضرور میباشد. ضرور است که کارهای آبادانی از هر یک عائله سر کرده تا دهات دوردستترین وسعت داده اجرای سپارش‌های داده شده از جمله دایر به بنیاد مؤسسه‌های تا مکتبی و تحصیلات میانه عمومی در مهلت مقرر گردیده تأمین کرده شد. اینچنین با استفاده صرفه‌کارانه برق، کم کردن تلفات آن، جمع‌آوری مبلغی برای استفاده شده و پیشگیری همه گونه ظهورات نامطلوب در این جهت از جمله توسط قبول قانون نو درباره انرژتیک دقت اولین درجه داده شود. قانون را هر یک عائله امضا کرده میگیرید، شناس میکنید میگیرید. هر یک عائله باید. من نفهمیدم، من ندانستم نشود. در این سمت اعضای مجلس ملی که رهبران ولایت‌ها، شهر نویا و دیگر ساختار و مقامات دولتی می باشند، جهت عملی سازی سیاست دولت و حکومت باید صادقانه خدمت نمایند. اینچنین با مقصد وسعت بیشتر کارهای سازندگی بنیادکاری و حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی، همکاری مجلس ملی با طبقه‌های مختلف جامعه، حزب‌های سیاسی و نهادهای جامعه شهروندی باید باز هم توسعه بخشیده شود. نقش مجلس ملی در تحکیم استقلال دولتی، صلح و ثبات، وحدت و یگانگی، قانونیت و ترتیبات، یعنی ولایت قانون، پیشرفت ساحه‌های گوناگون حیات جامعه و رشد نظام حقوقی کشور نظررس می‌باشد. باور دارم که هیئت نوی مجلس ملی با استفاده از دانش و تجربه خود در این سمت کوشش بیشتر انجام میده. در این جهت اعضای مجلس ملی خصوصاً رئیسان ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها، رهبران دیگر ساختار و مؤسسه‌ها با در نظر داشت مسائل موجوده جهت حل آنها
و دیگر مشکلات زندگی مردم باید فعالانه تلاش نماید. اعضای مجلس ملی، آنهایی که رهبری ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها را به ذمه دارند، برای باز هم آباد و زیبا گردانیدن تاجیکستان عزیزمان باید سهمگزار و تشبثکار باشند. باور دارم که شما و اعضای مجلس ملی صلاحیت و وکالت، دانش و مهارت و سعی و تلاش خود را در راه عملی نمودن هدفهای عالی دولتمان روانه می‌سازید. در تحکیم پایه‌های دولت صاحب استقلالمان، پیشرفت و آبادی وطن عزیزمان و به سطح شایسته رسانیدن زندگی مردم شریف تاجیکستان حصه ارزنده بگذارید. رهبریت نوی مجلس ملی، رئیس و معاونان او که از جانب اعضای مجلس ملی انتخاب گردیدند، در این جهت مسئولیت نهایت مهم دارند و وظیفه دارند که در کارهای سازندگی و بنیادکاری، مخصوصاً در آباد و زیبا گردانیدن پایتخت مملکت شهر دوشنبه پیشرفت و تشبثکار باشند. بار دیگر خاطررسان می‌سازم که شما باید پیش از همه در اجرای وظیفه‌های خدمتی خود نمونه عبرت باشید. در این راه پرشرف به هر یک شما برای کامیابی آرزو می‌نمایم. پس از سخنرانی پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان، اجلاسی یکم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم به کار خود ادامه بخشید. پس از تنفس تحت ریاست رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی، اجلاسی یکم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم کار خود را ادامه داد. مسئله های دیگری روزنامه اجلاسیه انتخاب رئیسان کمیته ها و راهبر دستگاه مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از حساب اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان طبق ترتیب مقرر گردیده پیشنهاد و انتخاب گردیدند که در این خصوص قرارهای دخلدار قبول گردید. اعضای مجلس ملی با ترتیب مقرر گردیده روزنامه ایلوگی اجلاسی یکم مجلس ملی دعوت هفتم را در رابطه با بررسی یک قطار قانون‌های از جانب مجلس نمایندگان قبول گردیده، از جمله سندهای قانونگذاری که جهت پیشگیری استفاده غیرقانونی نیروی برق و پرداختن مبلغ آن تهیه و قبول گردیده‌اند تصدیق نمودند. ضمن محاکمه مسئله‌های روزنامه اجلاسیه، رئیسان کمیته‌های مجلس ملی عاید به تأمین اساسهای کنستیتوسیونی، حقوق و آزادی‌های انسان، شهروند و قانونیت و عاید به اقتصادیات و کمونیکاسیا معروضه کرده خلاصه‌های کمیته‌های صحابی را نسبت به قانون‌های بررسی شونده ابراز داشتند. پس از محاکمه همه‌جانبه اعضای مجلس ملی، قانون‌های جمهوری تاجیکستان عاید به وارد نمودن تغییرات و علاوه‌ها به کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان، کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان، کودکس انداز جمهوری تاجیکستان، کودکس گمرک جمهوری تاجیکستان و قانون جمهوری تاجیکستان درباره دیگر پرداخت‌های حتمی به بودجه جانبداری کرده شدند. با همین کار اجلاسی یکم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم به آخر رسید. 11 اپریل سال 2025 در شهر الماتا زیر رئیسی وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان سیراج‌الدین موحدین جلسه نوبتی شورای وزیران کارهای خارجی کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل برگزار گردید. راهبران نهادهای سیاست خارجی راجع به مسئله‌های مهم روزنامه بین‌المللی
табодули афкор намуда роҳҳои тақвияти ҳамкориҳоро дар доираи иттиҳоди давлатҳои мустақил мавриди баррасӣ қарор доданд. Сироҷиддин Муҳриддин самтҳои афзалиятноки раёсати ҷумҳурии Тоҷикистонро дар иттиҳоди давлатҳои мустақил дар соли 2025 баён намуда ба масоили таҳкими амнияти минтақавӣ, тавсияи ҳамкориҳои иқтисодӣ, густариши масирҳои нақлиётию логистикӣ, рушди равобити гуманитарию фарҳангӣ миёни кишварҳои узви созмон тамаркуз кард. таваҷҷӯҳи махсус ба масъалаҳои танзими равандҳои муҳоҷират зоҳир гардид ва роҳбарияти ниҳоди сиёсати хориҷии Тоҷикистон зарурати такмили заминаи меъёрии ҳуқуқиро дар ин соҳа, аз ҷумла суръат бахшидан ба мувофиқатсозии лоиҳаи созишномаҳое ки дар марҳилаи баррасӣ қарор доранд, таъкид намуд. вобаста ба мавзӯи амният, вазирони корҳои хориҷии кишварҳои созмон масъалаҳои мубориза бар зидди терроризм, ифротгароӣ ва таҳдидҳои киберӣ, ҷиноятҳои муташаккили фаромилӣ ва дигар хатарҳоеро ки ба пойдории субот ва рушди ҳамкориҳо дар иттиҳоди давлатҳои мустақил таҳдид мекунанд, баррасӣ намуданд. дар доираи омодагӣ ба 80-солагии ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ, таваҷҷӯҳи махсус ба масоили таҳияи ҳуҷҷатҳои мақсадноки миллӣ ва баргузории чорабиниҳои мавзӯӣ ки ба ҳифзи хотираи таърих ва дастгирии собиқадорон нигаронида шудааст, зоҳир гардид. аз натиҷаи ҷаласа якчанд қарорҳои муҳим ки ба беҳбуди минбаъдаи фаъолияти мақомоти иттиҳоди давлатҳои мустақил ва таҳкими ҳамкориҳо миёни кишварҳои узви созмон нигаронида шудааст, ба имзо расонида шуд. қарор шуд ки ҷаласаи навбатии шӯрои вазирони корҳои хориҷии иттиҳоди давлатҳои мустақил 9 октябри соли 2025 дар Душанбе баргузор мешавад. барномаи ахборро идома медиҳем. лоиҳаи бузургтарини гидроэнергетикии кишвар нерӯгоҳи барқи обироғун дар минтақаи Осиёи марказӣ ва ҷаҳон назир надорад. ба кор даромадани агрегатҳои он талаботи нерӯи барқро дар мамлакат пурра таъмин намуда дар рушди иқтисодиёти кишвар заминаи мусоид мегузорад. айни замон корҳо дар ин иншооти азими аср бо вусъати баланд ҷараён дошта, кормандон бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ ва ифтихори миллӣ заҳмат мекашанд. гузориш аз ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар ин иншооти азими гидроэнергетикӣ. нерӯгоҳи барқи обироғун иншооти муҳташами аср ва омили асосии таҳкими истиқлолияти комили энергетикии кишвар маҳсуб мешавад. айни замон корҳои сохтмонӣ дар нерӯгоҳи барқи обироғун зери таваҷҷӯҳи пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пеш меравад. феълан дар ин иншооти бузурги аср корҳои сохтмонӣ дар сатҳи баланд ҷараён дошта, сохтмончиён бо дили гарму ифтихори ватандорӣ шабонарӯзӣ заҳмат мекашанд. ҳоло шумораи кормандони нерӯгоҳ зиёда аз 17 000 нафарро ташкил медиҳад. раванди кор дар қитъаҳои алоҳидаи сохтмони нерӯгоҳ дар ду баст, яъне рӯзона ва шабона ба роҳ монда шуда, сифати корҳои анҷомёфта аз ҷониби гурӯҳи намояндаи фармоишгар назорат карда мешавад. ҳоло дар қисмати ядрои сарбанд корҳои сохтмонӣ рехтан, тахту ҳамвор намудан, қабат ба қабат хобонидани маводи гилхок ҷараён дорад. маводи ядрои сарбанд аз гилхок, филтрҳои зонаи гузариш иборат мебошад. хобонидани маводи гилхок ва филтрҳо дар қисмати ядрои сарбанд дар сатҳи 1042 метру 90 сантиметр идома дорад. айни замон дар сарбанди мо дар қисмати поёнӣ такягоҳи поёнӣ ва қисмати болои призмаи такягоҳи фурӯ рафта истодааст. маводҳои хобондашуда дар ядрои сарбанд дар ду баст зиёда аз 12 000 кубро ташкил медиҳад. мо кӯшиш менамоем ки маводҳои хобондашудаи сарбандро дар муддатҳои муайяншуда бо сифати баланд ба итмом расонем. маводи гилхок аз қитъаи фони рақами 17 дар ду баст кашонида мешаванд. дар қитъаи фони 17 низ кормандон заҳмат кашида гилхок ва дигар маводи зарурии захирашударо барои хобонидани ядрои сарбанд дастрас менамоянд. кормандон ифтихор аз он доранд ки дар сохтмони ин иншооти бузурги гидроэнергетикӣ фаъолият мекунанд ва барои рушду пешрафти ватани азизи худ саҳми худро мегузоранд. мо кормандони шӯъбаи нақшабардорӣ барои ба дақиқати талабшаванда овардани параметрҳои геометрии лоиҳавии оҳанфилзотҳо аз навтарин технологияро ба роҳ монда тавассути навтарин дастгоҳҳои замонавӣ ҳамаи параметрҳои талабшавандаро бо дақиқати баланд ба сомон мерасонем.
дар нақби сохтмонӣ қабати чорум корҳо дар марҳилаи қисмати оҳанфилизотӣ нақби опартои СТ4 металл бо суръати баланд идома дорад. вазифаи нақби мазкур ки аз ду қитъаи А ва Б иборат аст, дар ҳолатҳои садамавӣ ба берун баровардани обҳои зиёдатии ҷамъшуда барои зарар нарасидан ба платинаҳо мебошад. айни ҳол кормандони ин қитъаи сохтмон ба насби оҳанфилизотӣ, дарвозаҳои садамавӣ ва сегментӣ машғул ҳастанд. ҳамчунин дар ҳар марҳилаи корҳои насби оҳанфилизотӣ корҳои арматурбандӣ ва бетонхобонӣ идома меёбад ки дар назар аст рӯзҳои наздик кор дар ин қитъа бо сифати баланд анҷом ёбад. дар ин минтақа айни ҳол мо насб ба корҳои капшергарӣ дар минтақаи корҳои оҳанфилизотӣ ба ҷӯшу фурӯш рафта истодааст. ҳамзамон пас аз анҷоми ҳар як марҳалае ки корҳои оҳанфилизотӣ ба анҷом мерасад, корҳои арматурбандӣ ва бетонхобонӣ дар ин самт идома дорад. мо наздик ба анҷомёбии ин нақб ҳаст ки минтақаи каме ҳам монда бошад. ҳамин минтақа корҳои бетонхобонӣ, корҳои арматурбандӣ, корҳои насбу васли оҳанфилизотӣ ба ҷӯш фурӯш дар ин минтақа рафта истодааст. воқеан имрӯзҳо бо суръати баланд ҷараён гирифтани корҳои сохтмонӣ дар нерӯгоҳи барқи оби Роғун шаҳодати он аст ки ҷумҳурияи Тоҷикистон дар замони соҳиби истиқлолии мамлакат ҷиҳати рушди иқтисодиёти кишвар ва бунёди нерӯгоҳҳои бузурги гидроэнергетикӣ қадами устувор гузошт. он рӯз дур нест ки агрегатҳои ин шоҳкории азими аср пурра ба кор медароянд ва Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳон ҳамчун кишвари истеҳсолкунандаи нерӯи барқи аз ҷihati экологии тоза мавқеи устувор касб мекунад. таваҷҷӯҳ ба тадбирҳои пайвастаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар заминаи дастури ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имкон фароҳам овард ки инфраструктураи шаҳри Душанбе мукаммал ва мутобиқ ба талаботи замон шавад. имрӯз симои шаҳри Душанбе ба куллӣ тағйир ёфта, он ба шаҳри афсонавӣ, макони дӯстдоштаи сайёҳони хориҷӣ ва мизбони чорабиниҳои бо нуфузи сатҳи ҷаҳонӣ мубаддал гардидааст. бахшида ба рӯзи пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе чорабиниҳои мухталиф роҳандозӣ мешавад. гузориш дар ин хусус. душанбе қалби Тоҷикистон, рушд, таъмини шароити хуби зиндагӣ, пешрафти тамоми бахшо, имконияти васеъ ва шинохти он дар арсаи байналмилалӣ. бешак ҳамаи ин натиҷаи сиёсати хиратмандона ва дурандешонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст ки имрӯз барои миллати тоҷик муяссар гардид. бахшидани як рӯзи тақвимӣ ба рӯзи пойтахт нишонаи арҷгузорӣ ва бароварда сохтани ормони ҳазорсолаи миллати тоҷик аст ки имрӯз Душанбе ба хонаи умеди ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ табдил ёфтааст. сар аз 1 марти соли 2005 ҳамасола шанбеи 3 моҳи апрел рӯзи пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе таҷлил карда мешавад. ин тадбир имсол ба рӯзи 19 апрел рост меояд ки ба ин муносибат чорабиниҳои фарҳангиву фароғатӣ ва илмиву омӯзишӣ ташкил ва роҳандозӣ хоҳад шуд. дар ноҳияи шомансури шаҳри Душанбе рӯзи пойтахтро бо ташкили ҳамоиши идона таҷлил намуданд. таъкид гардид ки имрӯз бо таваҷҷӯҳи хоссаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва талошҳои пайваставу созандаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, Душанбе ба маротиб рушд карда ба яке аз шаҳрҳои мутараққии минтақа табдил ёфтааст. ба маркази баргузории тадбирҳои фарҳангиву фароғатӣ, мизбонии Душанбе дар баргузории ҳамоишу конфронсҳои сатҳи ҷаҳонӣ худ далели бесобиқа рушд кардани пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе аст, гуфта шуд дар чорабинӣ. дар ҳамин ҷо ҳамчунин даври ноҳиявии озмунҳои шаҳрӣ тоҷи сари ҷумла ҳунарҳост, илм ва забондони ҷаҳондонӣ ки дар доираи ҳафтаи илм дар шаҳри Душанбе рӯи даст гирифта шуд, натиҷагирӣ карда шуда беҳтаринҳо қадрдонӣ шуданд. бояд гуфт ки ба муносибати рӯзи пойтахт дар шаҳри Душанбе баргузории чорабиниву ҳамоишҳои сатҳи баланд дар назар аст. имрӯз дар бинои нави ҳизби халқии демократии Тоҷикистон аз курси бозомӯзӣ барои масъулини таблиғотии кумитаи иҷроияи ҳизбӣ натиҷагирӣ карда шуд. гузориш дар ин хусус. дар чорабини иштирокчиёни курси омӯзишӣ нахуст аз осорхонаи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дидан намуданд ки дар он намунаи таърихи ниёгон Тоҷикистони шӯравӣ, иҷросияи тақдирсози 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, таъсисёбии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон, нерӯгоҳи обии Роғун, ташаббусҳои ҷаҳонии пешвои миллат ва дигар маълумоту навгониҳои Тоҷикистон маҳфуз шудаанд, шинос шуданд. зимни суҳбат бо иштирокчиёни курс аз лаҳзаҳои фараҳбахш дар таърихи ҳизб, ифтитоҳи бинои маъмурии
ҳизби халқии демократии тоҷикистон ёдовар шуда таъкид намуданд ки ин иқдом барои мо масъулин баҳри татбиқи ҳадафҳои аслии ҳизби халқии демократии тоҷикистон аз ҷумла таҳкими асосҳои давлати соҳибихтиёр демократӣ ҳуқуқбунёд дунявӣ иҷтимоӣ ва ягона инчунин иқтисодиёти устувор ки ба беҳбуди ҷомеа нигаронида шудааст заминаҳои мусоид фароҳам меоварад. таи солҳои охир бо дастури раиси муаззами ҳизби халқии демократии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои фаъолияти пурсамари кумитаҳои иҷроияи ҳизб имконияти мусоид фароҳам оварда шудааст. имрӯз қариб тамоми кумитаҳои иҷроия дар шаҳру ноҳияҳои кишвар биноҳои маъмурии худро бунёд ва бо таҷҳизотҳои замонавӣ муҷаҳҳаз гардидаанд. барои фаъолияти пурсамар шароити мусоиди корӣ фароҳам буда моро зарур аст ки ин имкониятҳоро самаранок истифода барем. дар фарҷом ба иштирокчиёни курс дар вазъияти тантанавӣ сертификат тақдим карда шуд. имрӯз дар вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон ҷаласаи якуми ҳайати комиссияи озмуни ҷумҳуриявии илм фурӯғи маърифат дар соли 2025 баргузор шуд. гузориш дар ин хусус. дар кори ҷаласа муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон дилрабо мансурӣ роҳбарияти вазорати маориф ва илм аъзои комиссияи озмун намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳру ноҳиявии кишвар сардорон ва мудирони раёсату шӯъбаҳои маориф ва дигар масъулон ба тариқи ҳузурӣ ва маҷузӣ иштирок намуданд. нахуст муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон иштирокчиёнро бо рӯзномаи ҷаласа шинос намуда иброз дошт ки озмуни ҷумҳуриявии илм фурӯғи маърифат бевосита таҳти назорат ва сарпарастии пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон баргузор гардида бо мақсади рушди тафаккури техникӣ тарғиби ҷаҳонбинии илмӣ дастрасӣ пайдо кардан ба техникаву технология тавсеяи ихтироъкорӣ ва навоварӣ пайванди илм бо истеҳсолот ҷалби бештари хонандагону донишҷӯён магистрантону докторантон аз рӯи ихтисос PhD ходимони илмӣ ва дигар қишрҳои ҷомеа ба омӯзиши фанҳои риёзӣ дақиқ ва табиӣ ҳамчунин дарёфт ва муаррифии истеъдодҳои нав дар ин самтҳо баргузор мешавад. баргузории озмуни мазкур таи солҳои 2021-2024 нишон дод ки миёни ҷавонону наврасони кишвар таваҷҷӯҳ ба омӯзиши илмҳои риёзӣ дақиқ ва табиӣ ба маротиб зиёд гардида барои дарёфт ва тарбия намудани мутахассисони баландихтисоси самтҳои муҳандисию техникӣ замина гардидааст. ҷиҳати боз ҳам такмил ва таҳким бахшидани раванди баргузории озмун ва ҳавасмандсозии бештари иштирокчиён дар соли 2025 дар озмун номинатсияи нав зеҳни сунъӣ ва барномасозӣ низ илова карда шуда шумораи ҷойҳо барои ғолибон дар даври ҷумҳуриявӣ аз 132 ба 156 расонида шуд. ҳамзамон бо дастури бевоситаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳаҷми маблағи мукофот барои ҳамаи ғолибони озмун 2 баробар зиёд карда шуда барои озмун аз фонди захиравии президенти ҷумҳурии тоҷикистон 9 миллиону 220 ҳазор сомонӣ ҷудо карда шуд. таъкид кард муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон. масъулини муассисаҳо вазифадор карда шуданд ки нисбат ба иҷрои талаботи низомномаи озмун чораҳои зарурӣ андешида бо мақсади ҷалби васеъи хонандагон донишҷӯён магистрантон аспирантон докторантон аз рӯи ихтисос PhD унвонҷӯён ходимони илмӣ омӯзгорон ва намояндагони касбу кори гуногун ки ба омӯзиши фанҳои риёзӣ дақиқ табиӣ ва барномасозӣ ҳамчунин ба ихтироъкориву навоварӣ шавқу рағбати зиёд доранд тариқи васоити ахбори умма рӯзномаву маҷалла ва шабакаҳои иҷтимоии муассиса тарғиботу ташвиқотро ба роҳ монанд. пешниҳод гардид ки даври якуми озмун моҳи ҷорӣ дар назди муассисаҳои таълимӣ илмӣ ва дигар ташкилотҳо баргузор карда шавад. қайд кардан ба маврид аст ки озмуни имсола аз 8 номинатсия иборат аст: математика физика ва астрономия химия биология география технологияи иттилоотӣ зеҳни сунъӣ ва барномасозӣ ихтироъкорӣ ва навоварӣ. дар охир ҳайати ҷаласаи озмун қарорҳои дахлдор ҷиҳати баргузории даври аввали он ва андешидани чораҳои зарурӣ қабул намуд. дар китобхонаи миллии тоҷикистон толори фурӯғи субҳи донои китоб аст ташкил шудааст ки дар он осори пурғановат ва гаронарзиши адибон ҷамъоварӣ шуданд. ин имкон медиҳад ки довталабон ва иштирокчиёни озмуни мазкур адабиёти заруриро аз ин толор бемушкилӣ дастрас намоянд. шарҳи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ.
китоб хазинаи пурҳикмати ҷаҳони маънист ки аз ҳар сатри он шахс ба худ таҷрибаи рӯзгор омӯхта нерӯи зеҳнӣ, малакаи сухандониву суханронӣ ва захираи луғавиашро ғанӣ мегардонад. китоб барои инсони комил гаштани ҳар як фард нақши калон дошта ба шахс инсондӯстиву ростқавлӣ, накӯкориву поквиҷдонӣ ва оинҳои неки инсонеро меомӯзад. бо мақсади ҷалби ҳарчи бештари ҷавонону наврасон ба китобу китобхонӣ соли ҳафтум аст ки бо ташаббуси маорифпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар кишвар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст баргузор мегардад ки барои муаррифии чеҳраҳои нави суханвару сухандон мусоидат менамояд. бо мақсади дастрасӣ пайдо кардани иштирокчиёни озмун ба китобҳои назмию насрии тавсияшудаи низомномаи озмун аз рӯи 4 номинатсия пешбинӣ гардида дар шӯъбаи хизматрасонии китобхонаи миллии Тоҷикистон толори фуруғи субҳи донои китоб аст ташкил карда шудааст ки дар он намунаи осори пурғановату гаронарзиши адабиёти адибони классикӣ ва муосири тоҷик, адабиёти бачагона ва ҷаҳонӣ ҷамъоварӣ карда шуданд ки иштирокчиёни озмун аз он самаранок истифода бурда метавонанд. китобхонаи миллии Тоҷикистон махзани асосии китобҳои бадеии кишвар маҳсуб ёфта дар он миллионҳо асарҳои бадеии осори адибони ватаниву хориҷӣ ҷамъоварӣ карда шуданд ки имконияти хубе барои омодагии сатҳи баланди довталабони озмун аст. маҳз хизматрасонии сатҳи олии кормандони китобхона аст ки ҳамарӯза ҳазорон хонандагон барои мутолиаи китоб ба ин боргоҳ меоянд. бо мақсади ҳавасманд гардонидану ҳарчи бештар ҷалб намудани сокинони кишвар ба озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст аз ҷониби ҳукумати мамлакат тадбирҳои ҳамаҷониба андешида мешавад ки дар соли 2024 аз 1 шоҳҷоиза ба 4 шоҳҷоиза ва дар соли 2025 100% баланд бардоштани мукофотпулии озмун аз зумраи онҳо маҳсуб меёбад. тағйироти дигаре ки дар соли 2025 дар низомномаи озмун дида мешавад, ин на аз рӯи 6 номинатсия балки аз рӯи 4 номинатсия баргузор кардани озмун мебошад ки онҳо номинатсияи хондан ва зиёд кардани адабиёти бачагона ва осори шифоии халқ, адабиёти классикии тоҷик, адабиёти муосири тоҷик ва адабиёти ҷаҳон маҳсуб меёбанд. қайд кардан ба маврид аст ки озмуни мазкур дар соли 2025 аз моҳи март оғоз гардида то нимаи 2 моҳи ноябр идома хоҳад ёфт. дар доираи тадбирҳои ободонию созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолии давлатӣ дар ноҳияи Ёғони вилояти Хатлон толори варзишӣ бо шароити машқу тамрин ва таҷҳизоти муосири варзишӣ ба истифода дода шуд. гузориш дар ин хусус. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ дар ҷамоати деҳоти дастгираки болои деҳаи ба номи Ҳасан Ҳусейнови ноҳияи Ёвон толори варзишӣ ба истифода дода шуд. ба истифодадиҳии чунин иншооти замонавӣ имкон медиҳад ки дар оянда мусобиқаҳои варзишӣ ташкил гардида ҷавонону наврасони деҳаҳо байни ҳам сабқат намоянд. толори варзишӣ бо саҳми соҳибкорони маҳаллӣ барои ҷалби ҷавонону наврасон ба варзиш ва солимгардонӣ сохта шудааст. акнун дар доираи омодагиҳо ба истиқболи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сокинони ин деҳа соҳиби толори муосири варзишӣ гардиданд. дар ҳамин ҷо ҳамчунин дастгоҳу таҷҳизоти дигар низ барои обу тоби бадан насб карда шудааст. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани он на танҳо барои ҷавонону наврасони деҳаи дастгирак, балки барои сокинони деҳаҳои гирду атроф низ имконоти васеъ машғул шудан ба намудҳои гуногуни варзишро фароҳам месозад. имрӯза дар ноҳияи Ёвон соҳаи варзиш рушд ёфтааст ки варзишгарон дар соли 2024 176 медал ба даст оваранд ки аз онҳо 22 адад байналмилалӣ мебошад ки назар ба соли гузашта 10 адад зиёд мебошад. имрӯз дар ҷамоати деҳоти ба номи Ҳасан Ҳусейнов деҳаи дастгирак толори варзишӣ аз ҷониби соҳибкорон ва ҷавонон сохта ба истифода доданд ки боиси хурсандии мо варзишгарон мебошад ки ҷавонон дар ин толор машқ ва тамрин мегузаронанд. аз ин иқдоми созандаву бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва соҳибкорони ватандӯст варзишгарон ва кӯдакону наврасон изҳори хушнудӣ карданд. имконият ва шароити арзандаи фароҳамовардашудаи машқу тамрин варзишгарон хоса ҷавонону наврасони ҷамоати деҳоти Ҳасан Ҳусейновро водор месозад ки беш аз пеш ба сайқал додани маҳорати варзишӣ талош варзанд.
айни замон дар шаҳри Турсунзода 95 коргоҳу корхонаҳои саноатӣ маҳсулоти гуногун истеҳсол мекунанд. Дар доираи солҳои рушди саноат насби технологияи нав дар 3 корхонаи дигари тозабунёд ҷараён дорад. Наврӯзшоҳи Азизулло аз шаҳри Турсунзода гузориш медиҳад. ҳоло дар шаҳри Турсунзода 96 номгӯи маҳсулоти саноатӣ истеҳсол карда мешавад. Ин дар ҳолест ки соли 2020 ҳамагӣ 66 номгӯ истеҳсол мешуд. дар доираи татбиқи ҳадафи чорум стратегӣ дар заминаи дастгириҳои пайвастаи ҳукумати кишвар нисбат ба фаъолияти намояндагони бахши хусусӣ имкон фароҳам шуд ки бо таъсиси коргоҳу корхонаҳои нав афзоиши истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ таъмин карда шавад. масалан дар моҳҳои январ, феврал ва март дар шаҳри Турсунзода нисбат ба ҳамин давраи соли 2024 истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ 191,2 миллион сомонӣ зиёд шуда ба 516,8 миллион сомонӣ баробар гардидааст. афзоиши истеҳсол ва фарогирии шаҳрвандон ба ҷои кор бо фаъолияти натиҷабахши иншооти навтаъсис таъмин шудааст. маҳсулоти хомро аз дохили кишвар гирифта ва дар ин корхона коркард менамоем. ما در این کارخانه زیاده از 100 پروفیل آلومینی استحصال می‌نماییم. محصولات ما را در داخل کشور و بیرون از کشور در ساختمان‌ها استفاده می‌برند. در مرحله دین کارخانه تجهیزات خارج شده است. ҳоло дар шаҳри Турсунзода 95 корхона маҳсулот истеҳсол мекунад. истифодаи технологияи муосир барои тавлиди маҳсулоти босифату ҷавобгӯ ба талаботи бозор мусоидат намудааст. агар соли 2020 дар шаҳри Турсунзода ба маблағи умумии 870 миллион сомонӣ маҳсулоти саноатӣ истеҳсол шуда бошад, дар соли 2024 ба маблағи 1 миллиарду 758 миллион сомонӣ маҳсулот тавлид шудааст, ки нисбат ба соли 2020 888 миллион сомонӣ зиёд мебошад. зиёдшавии теъдоди коргоҳу корхонаҳо ва номгӯи маҳсулоти саноатӣ ба васеъшавии имкониятҳои содиротӣ мусоидат намудааст. танҳо давоми 3 моҳи соли равон нисбат ба ҳамин давраи соли 2024 содироти маҳсулоти саноатӣ аз шаҳри Турсунзода ба дигар давлатҳо 304,6 миллион сомонӣ зиёд шуда ба 724,4 миллион сомонӣ баробар шудааст. дар доираи татбиқи нақшачорабиниҳои ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва солҳои рушди саноат аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Турсунзода дар якҷоягӣ бо намояндагони бахши хусусӣ тавассути ҷалби сармоя теъдоди иншооти истеҳсолӣ зиёд гардонида мешавад. доир ба эълон гардидани солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат дар шаҳри Турсунзода тибқи нақшаи чорабиниҳо 16 корхонаи саноатӣ ба нақша гирифта шудааст, ки аз ин 10 тоаш ба истифода дода шуд, ки дар онҳо наздики 300 ҷойи корӣ таъсис дода шудааст. коргоҳу корхонаҳои нави саноатӣ бо назардошти талаботи бозор тавассути технологияи рақобатпазир ба кор андохта мешавад. бунёди ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Амиго, марҳилаи дуюми Алюмин Проф ва ҷамъияти саҳомии пӯшидаи саноати Алюмин аз ҷумлаи корхонаҳое мебошад, ки соли равон ба истифода дода хоҳад шуд. дар иншооти сохташаванда технология ворид гардидааст ва ҳоло насби он ҷараён дорад. дар шаҳри Турсунзода бунёди корхонаи профилҳои алюминӣ идома дорад. ҳоло 40 нафар фаъолият дорад дар инҷо. корхона то охири соли 2025 ба истифода дода мешавад ва 200 нафар ба кор таъмин карда мешавад. дар 3 моҳи соли 2025 рушди маҷмӯи маҳсулоти саноатӣ дар шаҳри Турсунзода дар сатҳи 158.7% таъмин шудааст. имрӯз дар доираи дастгириҳои пайвастаи ҳукумати кишвар ҳадаф ба ҷалби сармоя, ворид кардани технологияи муосир, таъсиси коргоҳу корхонаҳои нав, фарогирии шумораи ҳарчи бештари шаҳрвандон ба ҷои кор ва зиёд кардани истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар шаҳри Турсунзода равона карда шудааст. наврӯзшоҳи Азизулло, Садриддини Иброҳим, Баҳодури Ҳасан, Ахбор. ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Ҷаббор Расулов корҳои созандагию ободонӣ бо маром идома дошта, нақшаҳо ҷиҳати таъсиси коргоҳу корхонаҳои нави саноатӣ низ мавриди амал қарор дорад. ҳоло дар ноҳия 68 коргоҳ корхонаи истеҳсолӣ мавҷуд аст. гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор ва Илёс Бобоҷон. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд пешниҳоди имтиёзу сабукиҳо сармоягузорону соҳибкоронро дар самти бунёди коргоҳу корхонаҳои нави саноатӣ ҳавасманд намудааст. ҳамин аст ки аз соли 2022 инҷониб бо саҳми соҳибкорони маҳаллӣ танҳо дар ноҳияи Ҷаббор Расулов 44 коргоҳу корхонаи нави саноатӣ ба кор дароварда шуд, ки дар натиҷа ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот зиёд гардид. ҳамзамон бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани коргоҳу корхонаҳои нави истеҳсолӣ наздики 500 нафар сокинони ноҳия бо ҷойи кори доимӣ таъмин шуданд.
имрӯзҳо коргоҳу корхонаҳои саноатии ноҳия бештар аз 50 намуди молу маҳсулотро истеҳсол мекунанд, ки дар баробари таъмини бозори дохилӣ ҳаҷми муайяни он ба хориҷи кишвар содирот карда мешавад. дар ноҳияи Ҷаббор Расулов 68 адад корхонаи хурду бузурги истеҳсолӣ фаъолият намуда истодаанд. Дар коргоҳу корхонаҳои саноатии ноҳияи Ҷаббор Расулов дар давоми семоҳаи якуми соли 2025 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба маблағи 91 миллиону 886 ҳазор сомонӣ расонида шудааст. дар ноҳия аз шумораи умумии коргоҳу корхонаҳо 32 адад ба истеҳсоли масолеҳи сохтмонӣ машғуланд. аммо то ба истифода додани ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди азизи ҷаҳон барои анҷоми корҳои сохтмонӣ бетон аз дигар минтақаҳо дастрас карда мешуд. иқтидори корхона дар як шабонарӯз истеҳсоли 720 тонна бетонро ташкил дода барои бунёди он бештар аз 1 миллион сомонӣ харҷ шудааст. ашёи хом аз минтақаи истифодасои дар ноҳияи Ҷаббор Расулов мавҷуд ҷойгир аст. аз масофаи 4 километр 200 метр гирифта мешавад. рӯз аз рӯз дар ноҳияи Ҷаббор Расулов сохтмонҳо зиёд шуда истааст ва талабот ба бетонҳо рӯз аз рӯз талабот низ зиёд мешавад. муҳимтарин тадбире ки давоми солҳои охир дар ноҳия амалӣ карда шуд таъсиси коргоҳу корхонаҳои нави дузандагӣ мебошад. иқдоми мазкур бо мақсади таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти дузандагӣ ва соҳиби ҷои кор гардидани занону духтарон амалӣ гардида дар тақвияти ин раванд саҳми соҳибкорони ватанӣ бештар аст. ҳоло дар ин коргоҳу корхонаҳо дар асоси фармоиши муассисаҳои таълимӣ занону духтарон ба духти либоси ягонаи мактабӣ машғуланд. дар самти истеҳсоли либоси мактабӣ саҳми коргоҳи дузандагии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди гузал назаррас аст. мо кора 2012 саркардагӣ будем. пеш соҳбкори инфиродӣ будем. 2 сол шуд ҷиддӣ мешуда фаъолиятимои калон кардем. мо духти либоси мактабӣ ки мо машғул аз рӯи шартнома кор мекунем. айни ҳол мо 14 та мактаб ки шартнома дорем, 15 000 зиёд сари либоси мактаби духтанамо дар кор. айни ҳол 10 000 зиёд тайёр. барои духти либоси ягонаи мактабӣ мато асосан аз корхонаҳои ватанӣ дастрас карда мешавад. роҳандозии истеҳсоли либоси ягонаи мактабӣ дар коргоҳу корхонаҳои ватанӣ барои таъсиси ҷойҳои нави корӣ, зиёд намудани ҳаҷми тавлиди маҳсулоти воридоти васкунанда, ғанӣ гардидани бюҷет ва дар ин замина ба раванди саноатикунонии босуръати мамлакат мусоидат менамояд. то охири соли равон дар ноҳияи Ҷаббор Расулов ба кор даровардани боз 10 коргоҳу корхонаи нави истеҳсолӣ дар назар аст. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, ноҳияи Ҷаббор Расулов, ахбор. дар литсеи касбии техникии ноҳияи Шуғнон аз рӯи 5 ихтисос беш аз 300 нафар таҳсил менамоянд. дар ин литсей курси дузандагӣ амал мекунад ки имрӯз 20 нафар ҷавондухтарон аз шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон нозукиҳои касбро меомӯзанд. гузориши Моҳираи Тоҳир дар ин хусус. литсеи касбии техникии ноҳияи Шуғнон дар доираи амалигардонӣ яке аз самтҳои стратегии давлат саноатикунони мамлакат кӯшиши муайян ба харҷ дода истодааст. айни ҳол дар литсеи касбии техникии ноҳияи Шуғнон 309 нафар ба омӯзиш фаро гирифта шуда, 20 нафаре аз онҳо ба омӯзиш касби дузандагӣ машғул мебошанд. бояд қайд намуд ки рисолати асосии литсей дар баробари омӯзиши касбҳои коргарӣ истеҳсоли аҷми муайяни маҳсулот мебошад. тавре маълум гардид, бештар аз дузандагони ҷавондухтарони ноҳияи Шуғнон ва ишкошин буда зери роҳбарии устодони соҳибкасб нозукиҳои касби дузандагиро омӯхта истоданд. синфхона бо асбобҳои муосири дузандагӣ пурра таъмин буда бо истифода аз нерӯи барқ фаъолият намуда истодааст. аз рӯи иттилои омӯзгорон литсеи касбии техникӣ имрӯзҳо дар ин остонаи касбомӯзӣ таълим аз рӯи 9 ихтисос челонгари таъмирӣ, барқчӣ, кафшергари барқиву газӣ, доредгар дузанда, ҳисобдор бо донистани системаи компютерӣ, фелшер байтор сурат гирифта, ҳамчунон курсҳои кӯтоҳмуддат бо ихтисоси тракторчӣ, машинист, устои таъмири автомобил, дузанда, адрасбоф ва ҳунарҳои дигари мардумӣ фаъол мебошанд. дар синфхонаи дузандагӣ ҳама гуна либосҳо духта мешаванд, вале бартарият ба духтани либосҳои мактабӣ дода мешавад. аз оғози соли равон устодони касби дузандагӣ тари либосҳои мактабиро тайёр намуда, намунаҳои асосии онҳоро барои муаррифӣ омода намуданд. дар рафти духтани либосҳои мактабӣ яквақта нозукиҳои касби дузандагӣ омӯзонда мешаванд. ҷавондухтарон ҳалакаи асосҳои дузандагиро аз худ намуда қодир ҳастанд мустақилона фаъолият намоянд. дар
баробари хонандагон литсеи касбии техникии ноҳияи шуҳнон ҷавондухтарони деҳоти наздик имкон доранд дар вақтҳои холӣ аз устодони касби дузандагӣ сабақ гиранд. моҳираи тоҳир, муборакшои рустам, ноҳияи шуҳнон, ахбор. имрӯз дар машқҳои низомии ҳарбмайдони гарнизони хатлон даври ниҳоии маҷмӯи машқҳои муштараки амалиётии стратегии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистону федератсияи русия бо истифодаи авиатсияи ҷангӣ, танку туб ва бо ҷалби ҷузъу томҳои пиёданизоми мусаллаҳу муҷаҳҳаз бо силоҳу муҳимоти мухталифи ҳарбии ду давлат ҷамъбаст ва натиҷагирӣ карда шуд. гузориш дар ин хусус. бо мақсади ҷамъбаст ва натиҷагирӣ намудани марҳилаи панҷум ё худ даври ниҳоии машқҳои муштараки амалиёти стратегӣ, вазири мудофиаи мамлакат ҳайати фармондиҳии ҳавзаи марказии ҳарбии қувваҳои мусаллаҳи федератсияи Россия, масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ 25 шаҳру навоҳии гарнизони Хатлон, роҳбарони сохторҳои қудратию мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ин минтақа ва дигар шахсони расмӣ ба машқҳои ҳарбмайдон омаданд. амалиёти муштараки ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳи тоҷикистону федератсияи Россия аз рӯи мавзӯи пешгирӣ намудани убури ғайриқонунии марз дар мавзеъҳои стратегӣ, тормор кардани душманони шартӣ дар бино иншооти муҳими давлатӣ, дастгиру безарар намудани афроди сарҳадшиканро дар шароити дашту саҳро, маҳаллаҳои аҳолинишин ва роҳҳои душворгузари кӯҳистони ҳудуди ҷумҳурӣ дар бар мегирифт. طبق مطلبی با مشق‌های مشترک پیش بینی شده، اشتراکچیان آن عنصرهای ضد تروریستی را از روی سفربر نمودن و اداره کردن قشون‌ها هنگام هجوم ناگهانی، تقویت بخشیدن هماهنگی نیروها ضمن عبور غیرقانونی مرزهای دولتی و با استفاده تمام راه و اصولها ایستادگری نمودن و مبارزه بردن را بر ضد تروریسم بین المللی و دیگر ظهورات نامطلوب عملاً کارکرد و تحریزی نمودند. با مقصدی در سطح بلند اجرا نمودن وظیفه‌های جنگی در این رزمایش مشترک عملیاتی استراتژی تعدادی معین شده خدمتچیان حربی قواهای مسلح تاجیکستان و روسیه جلب گردیده، همزمان مقدار زیادی تکنیک‌های زیرپوش جنگی و مخصوص، واسطه‌های گوناگون ارتلری، سلاح و مهمات مختلف حاضر زمان حربی، اویاتسیای جنگی و نقلیاتی از جمله چرخبال‌های می-8، می-24، هواپیماهای بمب انداز خیرکننده، تکنیک‌های اتومبیلی و دیگر لوازمات مخصوصی نظامی در مشق‌های حرب میدان علیه دشمنان احتمالی استفاده شدند. ضمن جنبستی دوری نهایی مشق‌های مشترک عملیاتی استراتژی، وزیر مدافع کشور هیئت فرماندهی حوزه مرکزی حربی قوه‌های مسلح فدراسیای روسیه و دیگر شخصان رسمی در نزد هیئت اشتراکچیان تمرین‌های وسیع نظامی برآمد کرده، وابسته به توجه دائمی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در سمت تحکیم صلح و ثبات مملکت، امنیت دولت و ملت، سیاست دفاعی کشور، تهدید خطرهای احتمالی، از دست ندادن هوشیاری و زیرکی، صیقل مهارت کسبی و آماده باشی دائمی جنگی و بهر باز هم بلند برداشتن اقتدار مدافعی مملکت ابراز اندیشه نمودند. همزمان آید به همکاری‌های متقابلا سودمند نظامی تاجیکستان و روسیه در سمت پیوسته تشکیل و براه ماندن تمرین‌های وسیع نظامی و سهمگذاری در مبارزه مشترک ضد تروریستی اظهار قناعتمندی کردند. بعد از تقدیم مدال و افتخارنامه ها و دیگر تحفه های خاطروی به اشتراکچیان فعال این چاره‌بینی حربی، گذشت نظامی هیئت شخصی یا خود جزو تام‌های در این رزمایش شرکت کننده دایر شد که آن انجام بخش دوری جنبستی مشق‌های مشترک عملیاتی استراتژی در گارنیزون ختلان گردید.
наврӯз чун соли нави миллӣ аз омади соли нав мужда оварда дорои унсурҳои хос мебошад ва он ифодакунандаи бедоршавии табиат, покии рӯҳу равон, истиқболи рӯзи наву кору пайкори накӯ мебошад. Тантанаҳои ҷашнӣ ба муносибати ҷашни байналмилалии наврӯз дар дохил ва хориҷи мамлакат ҳамоно идома доранд ки аз ҷараёни онҳо хабарнигорони мо гузориш медиҳанд. бо ташаббуси сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Озарбойҷон дар шаҳри Боку ҷашни байналмилалии Наврӯз бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил карда шуд. дар таҷлили Наврӯз намояндагони вазорату идораҳои кишвари иқомат, созмонҳои байналмилалӣ ва ҳайати дипломатии муқими Озарбойҷон иштирок намуданд. зимни ҳамоиш иштирокдорон гӯшаи фарҳангии худро оро доданд. дар қатори онҳо гӯшаи ҷумҳурии Тоҷикистон бо хӯроку шириниҳои лазизи наврӯзӣ, ҳафтсину ҳафшин, ҳунарҳои дастии қадимии мардумӣ аз қабили сӯзаниву гулдӯзӣ омода гардид. зимни суханронӣ сафири ҷумҳурии Тоҷикистон дар Озарбойҷон изҳор дошт, ки имсол ба рӯзи байналмилалии Наврӯз эълон гардидани 21 март аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид 15 сол пур шуд. воқеан Наврӯзи хуҷасапай ҳикмат, фалсафа ва бузургтарин арзиши фарҳангӣ аст, ки дар сарнавишти тоҷикон мисли муаммо дар худ асрори нуҳуфта дорад. умри ҷашни Наврӯз таърихи хеле қадимӣ дошта, ба ташаккули умри миллати мо пайваста аст. ҷашни Наврӯз ҳамасола дар ҳар гӯшаву канори Тоҷикистон бо шаҳомати бузург баргузор мешавад, ки боиси ифтихору эҳтироми ҳамагон аст. аз ҷониби оркестри симфонии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи рангини фарҳангӣ пешкаши ҳозирин гардонида шуд. бояд гуфт, ки аз ҷониби оркестри симфонии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчунин ду барномаи фарҳангӣ дар шаҳрҳои Ганча ва Боку пешниҳод гардид. имрӯз дар назди бинои театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ бо ибтикори вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз барномаи пуршукӯҳи фарҳангӣ фароғатӣ баргузор гардид, ки дар он роҳбарияти вазорат ва кормандони зерсохторҳои он, адибону шоирон ва аҳли санъат иштирок намуданд. қабл аз оғози барномаи идона меҳмонон аз намоиши ҳунарҳои мардумӣ, расму мусаввараҳо, гӯшаҳои ҷашнии омоданамудаи зерсохторҳои вазорат, ки дар онҳо намунаҳои ҳунарҳои миллӣ ва таомҳои хоси наврӯзӣ ба маъраз гузошта шуда буд, дидан намуда ба маҳсули эҷодии ҳунармандону тарроҳон, катбонувони моҳир ва тарзи оростани дастархони идона баҳои баланд доданд. зимни чорабинии ҷашнӣ таъкид гардид, ки маҳз бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва иқдомҳои таърихии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба мо муяссар гардид, ки Наврӯзи оламафрӯз, ин ҷашни муқаддас ва файзбори ориёиро, ки таърихи беш аз 6000 сола дораду давоми ҳазорсолаҳо ҳаёти маънавии миллати тоҷикро ғанӣ мегардонад, аз нав эҳё ва ба ҷаҳониён муаррифӣ намоем. дар ҷараёни чорабинӣ таъкид шуд, ки имрӯз бо ифтихор ва шодмонӣ метавон гуфт, ки Наврӯз чун пештара ҷойгоҳи худро соҳиб гардида, дар саросари ҷаҳон бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил карда мешавад. эҳёи расму оинҳои накӯи Наврӯз ва тарғибу ташвиқи шоистаи он дар ҷумҳурӣ ва берун аз он собит менамояд, ки Тоҷикистон ватани Наврӯз ва ворису посдори ин суннати пурифтихори бостонӣ аст. барои саҳми назаррас гузоштан дар рушди фарҳангу санъати миллӣ, як қатор кормандон бо нишонҳои алочии фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, алочии матбуоти ҷумҳурии Тоҷикистон ва сипосномаҳои вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон қадрдонӣ гардиданд. дар идомаи чорабинӣ барномаи пуршукӯҳи фарҳангӣ иборат аз суруду таронаҳои таҷассумкунандаи ватандӯстӣ ва наврӯзӣ манзури иштирокдорон карда шуд. наврӯзи ҷаҳонӣ ба қалби инсонҳо шодиву сурур меорад ва меҳру муҳаббатро дар байни халқияту миллатҳо мустаҳкам менамояд. тантанаҳои шукӯҳманди ҷашни наврӯзи ҷаҳонӣ табибони муассисаи давлатии тиббии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро ба ҳам овард. дар ин рӯз саҳни муассисаи мазкур фазои идона дошт ва табибон бо ба бар намудани либосҳои миллӣ ба ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ шукӯҳу шаҳомати нотакрорро зам намуданд. бо мақсади дар сатҳи баланд ҷашн гирифтани Наврӯзи ҷаҳонӣ аз ҷониби кормандони муассиса хони идона ороста шуда, суннатҳои деринаи ин ҷашни бостонӣ пешниҳоди иштирокчиён гардонида шуд. баромадкунандагон зимни суханронӣ изҳор доштанд, ки Наврӯз ҳамчун бузургтарин оини мардумӣ аз оғози пайдоиш то ба имрӯз, ки таърихи беш аз 6000 сола дорад, ҳамчун рамзи сари сол, яъне айёми баробаршавии шабу рӯз, эҳёи табиат ва оғози мавсими киштукор ҷашн гирифта мешавад. иштирокчиён хони идонаро, ки аз ҳафтсину ҳафтчин ва дигар намунаи хӯрокҳои миллӣ иборат буд, дидан карда ба ҳунари пазандагии табибони ҳозиқ
баҳои баланд доданд. маълумоти таърихӣ баёнгари он аст ки ниёгони мо ҳанӯз аз замонҳои бисёр ҳам қадим рӯзи аввали солшумории шамсиро рӯзи нахустини баҳор, бедоршавии табиат, олами наботот, оғози киштукор ва такмилу танзими олам медонистанд. кормандони муассисаи тиббии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон хӯрокҳои миллии мансуб ба ҷашни Наврӯзро омода намуда пешниҳоди иштирокчиён гардониданд, ки ба ин чорабинӣ шаҳомати хоса бахшид. Наврӯз ба унвони ҷашни шодиву нишод ва пирӯзии равшанӣ бар зулмат зикр шуда, барои таҷлили он барномаҳои хоса аз ҷумла покизаву тоза намудани хонаву манзили зист, бахшидани гуноҳи якдигар ва монанди инҳо муқаррар шуда буданд. бояд зикр намуд, ки ҷашни Наврӯз ба табиат ва инсон пайванди ногусастанӣ дошта, бо фаро расидани он корҳои кишоварзӣ, киштукори баҳорӣ ва ҳама гуна ташаббусҳои созандаву бунёдкорона шурӯъ мегарданд. бо ташкили чорабиниҳои варзишӣ аз қабили гӯштингирӣ, бандкашӣ, дастхобонӣ ва дигар намудҳои варзишӣ низ дар ин чорабинии фарҳангӣ аз мадди назар дур набуд. дар ҳақиқат суннатҳои ҷашни Наврӯз омили хубе дар муаррифӣ ва ҳифзу нигаҳдории таъриху фарҳанги миллати тоҷик буда, дар ташаккули худшиносии миллии ҷомеа махсусан насли наврас мусоидат менамоянд. суруду таронаҳои дилписанд ба қалби иштирокчиёни Наврӯзи ҷаҳонӣ шодию фараҳ бахшид. дар доираи тантанаҳои идона бахшида ба таҷлили Наврӯзи байналмилалӣ дар филиали ҷамъияти савумии кушодаи тақсимоти барқ чорабинии фарҳангии идона баргузор гардид. дар саҳни корхона намоишгоҳи бошукӯҳи идона ташкил карда шуд. дар он ҳунарҳои мардумӣ аз қабили гулдӯзию зардӯзӣ, ҳунарҳои дастӣ, ҳафтсину ҳафтчин ва дигар таомҳои миллӣ пешниҳод гардид, ки ҳамаи он аз фарҳангу тамаддуни волои миллати кӯҳанбунёди мо гувоҳӣ медиҳад. зимни баргузории чорабинӣ иброз гардид, ки ҷашнгирии Наврӯз бо баробаршавии шабу рӯз алоқаманд буда, оғози солро дар солшумории шамсӣ маънӣ дод менамояд, ки онро халқҳои ориётабори Осиёи Марказӣ ва Эрони Бостон кашф намуданд. таъкид гардид, ки дар замони соҳибистиқлолии мамлакат дар заминаи эҳё ва инкишоф додани анъана ва маросими аҷдодию миллӣ ба Наврӯз таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир мешавад. дар гӯшаву канори мамлакат бо расму оинҳои хос Наврӯзро ҷашн мегиранд. чунин идҳо дар заминаи ниёзҳои иҷтимоӣ муайян ба вуҷуд омада дар ҷомеа нақшу вазифаи мушаххасе доранд ва аксаран унсури муҳими шуъури таърихии миллатро ташкил медиҳад. моҳиятан идҳо ҳадафу вазифаи таъмини эҳтиёҷоти эстетикиву маънавӣ, ваҳдатофаринӣ, омили ғизобахшии равонӣ ва тарбияи маънавию ахлоқиро доранд, ки дар ин маврид ҳамаи онҳо ҷавобгӯ ба ниёзҳои башарӣ ҳастанд. дар қисмати охир баҳри болидароҳии иштирокдорон барномаи рангини консертӣ баргузор гардид. заминҳои корон дар ноҳияи шаҳриту самаранок истифода мешавад. ҳоло дар ноҳия раванди кишти пунбадона идома дошта, хоҷагидорон нақша доранд дурнамои киштро сари вақт ба анҷом расонанд. шарҳи бештар дар таҳияи Самандаршоҳӣ ва Искандари Саид. бори аввал дар ноҳияи шаҳри Туз бо усули зери плёнка кишти пунбадона гузаронида мешавад. нақшаи кишти пунбадона дар ноҳия 5560 гектарро ташкил дода, аз ин дар масоҳати 1500 гектар кишти зери плёнка дар назар дошта шудааст. хоҷагидорон бо истифода аз боду ҳавои мусоид ва ҷалби техникаҳои соҳа ин тадбири муҳими саҳроиро вусъат бахшида аз тухмиҳои хушсифати хориҷиву ватанӣ истифода мебаранд. тибқи иттилои масъулини соҳаи кишоварзӣ то имрӯз дар 1400 гектар замин кишти пунбадона гузаронида шудааст, ки қисмати аз он дар ҳоли нашъу намо қарор дорад. дар соли 2016 тибқи дурнамо дар майдони 5560 гектар кишти пахта гузаронида мешавад, ки аз он ҷумла дар майдони 1500 гектар зери плёнка. имрӯз ки мо дар хоҷагии деҳқонии Абдулло қарор дорем, ки дар майдони 3 гектар кишти зери плёнка гузаронида мешавад. дар ҳудуди ноҳия дар майдони 83 гектар зери плёнка гузаронидем, ки аз усулҳои муосир истифода бурдем, то ки то 60-70 сентнер ба даст биёрам ва сатҳи зиндагии аҳолӣ, яъне хоҷагии деҳқонӣ хуб шавад.
баҳри расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегии кишвар таъмини амнияти озуқавории мамлакат ва ғанӣ гардонидани сабади истеъмолии сокинон аҳли заҳмати ноҳия дар заминҳои корам кишти ҳама гуна зироату сабзавоти барвақтиро гузаронидаанд ки имрӯзҳо нашъунамояшон хуб арзёбӣ мегардад. зеро ҳавои имсола баҳри сабзишу нашъунамои ҳама гуна зироату сабзавоти кишшуда мусоид омада интизор меравад ки хоҷагидорон имсол ҳосили фаровон хоҳанд гирифт. طبق دستور سپرشوی جناب والی محترم امام علی رحمه که هر یک قطعه زمین رو سامانک سوده بارید امروز خوجاگوی دهقانی نویا شهرتوز هر یک قطعه زمین رو سامانک تو 3 حاصل به دست میآورند. نویا شهرتوز که یکی از اقلیم گرمترین به شمار میرود زراعت‌های کشاورزی بسیار خوب نشو نمو یافته ایستاده‌اند. از آن جمله پیاز بروقتی که در نویا شهرتوز باران علاقه تو دهم 15 اپریل علاقه برآورده میشود که پیازو آماده میباشند. маданияти баланди истифодабарии замин дар ноҳия зери таваҷҷӯҳ қарор гирифта ин имкон додааст ки хоҷагидорон ба гирифтани ҳосили босифату фаровон ноил гарданд. масъулини бахши кишоварзӣ дар ҳамкорӣ бо мутахассисони соҳа ҳамеша бо хоҷагидорон ҷиҳати баланд бардоштани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ ва рақобатпазир гардонидани он ба бозорҳои ҷаҳонӣ вохӯриву мулоқот гузаронида тарзи беҳтар намудани самти фаъолиятро пешниҳод менамоянд. ин аст ки натиҷаи дастоварди деҳқонони ноҳияи шаҳри Туз рӯз аз рӯз афзун гардида дар пешбурди ҳадафҳои пешгирифтаи ҳукумати мамлакат ҳиссагузорӣ менамоянд. Самандар Шоев, Искандари Саид, ноҳияи шаҳри Туз, ахбор. дар ноҳияи вахш тамоми намуди зироат кишт ва парвариш мешавад. дар ҳамин шабу рӯз кишоварзон ба ҷамъоварии ҳосили расида анҷоми корҳои агротехникӣ, зироати парваришшаванда ва вусъати кишти баҳорӣ машғуланд. шарҳи фаъолияти кишоварзони ноҳияи мазкур дар гузориши Исмоили Соҳибназар ва Мусои Нурмуҳаммад. ба назари коршиносон дар шароити тағйирёбии иқлим ва болоравии арзиши маҳсулоти кишоварзӣ дар бозори ҷаҳонӣ истифодаи самараноки заминҳои назди ҳавлигӣ ва кушод муҳимтарин василаи таъмини фаровонӣ гирифтани даромади баланд аз соҳаи кишоварзӣ ва осудагии ҳар як оила ба ҳисоб меравад. бо инобати ин мафҳум сокинону кишоварзони ноҳияи вахш заминҳои дар ихтиёр доштаашонро мақсаднок истифода карда вобаста ба талаботи бозор тамоми номгӯи маҳсулотро кишту парвариш карда ҳосили дилхоҳ ба даст меоранд. мувофиқи иттилоъ масоҳати кишти картошкаи барвақтӣ имсол дар бахши ҷамъиятии ноҳия 372 гектар мебошад ки имрӯзҳо нашъунамои зироат хуб арзёбӣ шуда ҳосилнокии интизорӣ 400 центнер муайян гардидааст. озуқаи якуми картошка дар маҳал дода шудагӣ нашъунамои хуб дорад барои сабати истеъмолии шаҳрвандон барои таъмини фаровонии бозорҳо охирои моҳи апрел аввалои моҳи май ҷамъоварӣ оғоз мегардад. кишта ба воситаи техникаҳои махсус ба роҳ оварданд ки дар баробари шинондани ҳамон якбора озуқаи худашро 200 килоӣ дар ҳар як ҳаминҷа монда истода карда шудааст. соли гузашта дар майдони 5 гектар мо ҳамин нави картошкаро кор дида будем. зиёда аз 400 центнери ҳосил ба даст оварда будем. пас аз ҳосили ҷамъоварда шуда мо метавонем ки бо ҳосили димро кишти кор намоем. طبق اطلاع مسئولین در ناحیه بخش 16648 گکتار زمین کارم در بخش جمعیتی موجود بوده. مورد استفاده و بهره برداری زیاده از 6370 خواجگی قرار دارد. ترکیب کشتی اساسی زراعت را امسال در ناحیه بخش بیشتر پخته 9530 گکتار، غله‌دانگی ها، کارتوشکا، پیاز، سبزیجات و پالزی، شالی، مکیدان و خوراک چاروا تشکیل می نماید. ناحیه بخش با نظرداشت اقلیمی نسبتاً گرم و تجربه غنی مهنتکشانش یکی از ناحیه‌های رشد کرده و پیشرفت به حساب رفته از تامین کنندگان اساسی بازارهای استعمالی مملکت در فصلهای بهار و تابستان با مواد غذایی نیازی اول می باشد. پیازی که در دست من هست و در زمین هست بعد 15-20 روز با بازارهای داخل جمهوری و بیرون از آن برآورده می شود. فقط در بخش جمعیتی 286 گکتار پیاز کشت کرده شده است. از این 186 گکتار است منم خیلی پیاز ترامایی بوده، 100 گکتارش پیاز بهاری است. حالا پیاز بهاری در بر وقت است و ماه یول
جمع‌آوری میکنیم. ساکنان ناحیه وخش که اکثرا در دهات حیات به سر میبرند در برابر استفاده با ثمر زمین‌های وسیع خواجگی‌های دهقانی همزمان قطعه‌های زمین نزد حولگی و خواجگی‌های یاری رسان پرزیدنتی را نیز مقصدناک استفاده برده با تامین احتیاجات روزگار خود اینچنین در فراوانی بازار استعمالی هموطنان حصه مناسب می‌گذارند. مخصوصاً خواجگیداران و ساکنان طی سالهای اخیر با تشکیل و استفاده گرمخانه‌های موسمی و دائم عمل کننده یکی از اولینها شده محصولات تر و تازه بروقتی را به بازار پیشنهاد می‌نمایند. در ناحیه وخش زیاده از 1300 گکتار باغ و تاکزار موجود بوده در برابر تر و تازه به فروش برآوردن میوه و انگور همزمان از جانب خواجگیداران کارکرد آن در کارخانه‌ها نیز تقویت می‌یابد. طور مشاهده گردید در برابر رشد زراعتکاری همزمان ساکنان و خواجگیداران در پرورش چاروا نیز توجه ظاهر کرده در تامین طلبات بازار محلی با گوشت مساعدت می‌نمایند. اسماعیل صاحب نظریان، موسی نور محمد، ناحیه وخش، اخبار. در ناحیه وسیع زمین‌های نزدی حولگی ثمرناک استفاده می‌گردد. ساکنان جماعت دهاتی توگرک ناحیه در زمین‌های نزدی حولگی خود کشت و پرورش زراعت‌های گوناگون کشاورزی را به راه مانده‌اند. گزارش انورشاه سیدعلی‌زاده. در پرتو دستور و هدایت‌های نکی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت تامین امنیت عضوقواری مملکت خواجگیداران ناحیه وسیع خاصه ساکنان جماعت دهاتی توگرک در همه گونه شکل‌های خواجگیداری کار وسعت بخشیده با استفاده از هر پارچه زمین کارم خواجگی‌های دهقانی و نزدی حولگی رعایت طلبات قاعده‌های اگرتکنیکی انتخاب درست تخمی و کشت و پرورش زراعت‌های کشاورزی تلاش می‌نمایند که با گرفتن حاصل فراوان زراعت‌های برنج پروریده‌شان نائل گردند. با نظر داشته برداشت منفعت اقتصادی ساکنان جماعت شهرک و دهات ناحیه وسیع همساله قطعه‌های نزدی حولگی خود را ثمرناک و عاقلانه استفاده نموده در آن نوع‌های گوناگون زراعت‌های کشاورزی را کشت و پرورش می‌نمایند. هدف اساسی ساکنان ناحیه در برابر غنی‌گردانیدن بودجه اویله اینچنین سهمگذاری در تامین یکی از 4 هدف استراتژی مملکت امنیت عضوقواری به شمار می‌رود. ساکنان جماعت دهاتی توگرک ناحیه وسیع امسال نیز نامگوی زیادی زراعت‌های کشاورزی را کشت نموده برای گرفتن حاصل فراوان زحمت کشیده ایستادند. این است که امروز نشون‌نمای زراعت‌های کشت شده در قطعه‌های نزدی حولگی ساکنان خوب مشاهده می‌گردد. دهقانان حدود جماعت توگرک با شیناندن زراعت‌های پرورده ها بلگاری انا پامیدور عین حال سر کار گرفته ایستادند. در برابر فعالیت خواجگی‌های دهقانی نیز اهالی جماعت دهاتی توگرک با کشتکاری زراعت‌های نزدی حولگی مشغول می‌باشند. چند سال باز این جانب ساکنان زحمت‌قرین حدود جماعت دهاتی توگرک ناحیه وسیع گرمخانه‌های موسمی و دائم عمل کننده بنیان نمودند که کشت و پرورش سبزیجات‌ها را به راه می‌مانند و از حاصل زراعت‌های کشت نموده خویش با این اصول نیز قناعتمندند. عموما اهل زحمت ناحیه مهنت کردن در زمین نزدی حولگی را وسیله خوبی بلند برداشتن سطح زندگی ارزیابی می‌نمایند. با اطلاع مسئولان در حدود جماعت دهاتی توگرک زیاده از 37,000 نفر اهالی زندگی می‌نمایند که 70-80% اهالی حدود جماعت با کشت و پرورش زراعت‌های گوناگون کشاورزی در قطعه‌های نزدی حولگی خود مشغول می‌باشند که همه ساله ثمره خوب به بار می‌آورند. انورشاه سیدعلی‌زاده، سیدحمید شریف، ناحیه وسیع، اخبار. کشاورزان ناحیه فرخار ولایت ختلان با استفاده از هوای مساعد کشت و کاری بهاری را وسعت می‌بخشند. طبق معلومات تا امروز 65% نقشه کشت بهاری اجرا کرده شده است. تفصیلات بیشتر در گزارش عالم ناصرزاده. در نتیجه فعالیت ثمربخش و مکملگردانی تجربه استحصالی استفاده مقصدناک قطعه‌های زمینی کارم زحمت صافدلانه دهقانان و رعایت قاعده‌های اگرتکنیکی کشت و پرورش محصولات کشاورزان ناحیه فرخار همساله به گرفتن حاصل دلخواه نائل می‌گردند. استفاده مقصدناک امکانیت‌های موجوده ساحه باعث بر آن شده است که سال تا سال ثمر مهنت دهقانان افزایش یافته و بهترشوی سطح نیکوحوالی مردم مساعدت نموده است. حالا که موسم کشت بهاری ادامه دارد اهل زحمت ناحیه کارهای صحرایی را وسعت
вусъат бахшида истоданд. тибқи маълумот маҷмӯи заминҳои корам дар ноҳияи Фархор 24511 гектарро ташкил дода, аз ин 19000 гектараш заминҳои корами обӣ мебошанд. дар доираи иҷрои нақшаи дурнамои кишти баҳории соли равон дар майдони 9740 гектар кишти пунбадона нақшагузорӣ шуда, то ҳол кишоварзон дар майдони 4525 гектар кишти пунбадонаро иҷро намудаанд ва дар ин самт корҳо бо маром идома дорад. тибқи маълумотҳо соли ҷорӣ кишти маҳсулоти ғалладонагиҳо дар масоҳати 10678 гектар, картошка 368, пиёз 550, сабзавот 950, полезӣ 830 гектар бо усули зери плёнка иҷро гардида, дар маҷмӯъ нақшаи иҷрошудаи кишти баҳорӣ дар ноҳия то кунун 65%-ро ташкил медиҳад. барои гирифтани ҳосили дилхоҳ кишоварзони ноҳия аз худи агротехникаи кишоварзӣ ва технологияи нави соҳаи кишоварзӣ ва кишти зери плёнкаро бароҳ мондаанд, ки барои ҳосили дилхоҳ ба даст овардан мусоидат мекунанд. дар ноҳия зиёда аз 19000 гектар заминҳои корами обӣ мебошад, ки об ба ҳамаи заминҳо саривақт мерасад. имсол боварӣ дорем, ки мушкилот дар самти обёрӣ ба амал намеояд, деҳқонон ҳосили дилхоҳ ба даст меоранд. обёрии саривақтии қитъаҳои замини кора муҳимтарин омили таъмини фаровонҳосилӣ дониста мешавад. дар ноҳияи Фархор барои обёрии заминҳои корам 5 пойгоҳи обтаъминкунӣ мавҷуд аст. тибқи маълумоти масъулони идораи беҳдошти замин ва обёрӣ дар ноҳияи Фархор, ҳоло 4 пойгоҳи обтаъминкунӣ дар ҳоли фаъолият қарор дорад. бо мақсади омодагӣ ба оғози мавсими обёрӣ, раванди таъмиру барқарорнамоии дастгоҳу таҷҳизотҳои техникии пойгоҳҳо аз ҷониби мутахассисон дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор доранд. тавассути пойгоҳҳои обтаъминкунии ноҳия 5486 гектар қитъаҳои замини корам бо оби полезӣ таъмин карда мешаванд. барои дар мавсими обёрӣ саривақт дастрасии хоҷагиҳои деҳқонӣ бо оби полезӣ то имрӯз ба масофаи 32 километр канал ва 20 километр заҳбуру заҳкашҳо тоза карда шуда, раванди омодагиҳо ба мавсими обёрӣ ҷараён дорад. Олим Носирзода, Хуршеди Нодирхон, ноҳияи Фархор, Ахбор. дар ноҳияи Рашт маъракаи ниҳолшинонӣ ташкил гардид. дар ин тадбир зиёда аз 500 бех ниҳолони гуногун шинонида шуд. гузориш дар ин хусус. бо фарорасидани фасли баҳор, маъракаи ниҳолшинонӣ дар ҳудуди ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Рашт асосан рӯзҳои шанбеву якшанбе шакли оммавӣ мегирад, то аз рӯзҳои мусоид истифода намуда нақшаи пешбинишудаи ситоди ноҳиявӣ дар доираи барномаи кабудизоркунӣ дар муҳлати кӯтоҳ бо риояи қоидаҳои агротехникӣ ва бо сифати баланд иҷро гардад. ҳашари ниҳолшинонӣ асосан бо ибтикори кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи Рашт ва кормандони муассисаи давлатии хоҷагии ҷангал баргузор гардид, ки дар ин рӯз ҳашарчиён садҳо беқ ниҳолони ороишӣ ва мевадиҳанда шинониданд, то сарсабзии муҳити зист таъмин карда шавад. бо ташаббуси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи Рашт дар ҳамбастагӣ бо муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали ноҳияи Рашт дар мавзеи доманакӯи шаҳраки Ғарм маъракаи ниҳолшинониро оғоз намуда, зиёда аз 500 бех ниҳолҳои сояафкану ороишӣ шинондем, ки ин маъракаи ниҳолшинонӣ бо мусоид омадани боду ҳаво дар ноҳияи Рашт бо маром идома дорад. ҳашари ниҳолшинонӣ асосан дар доманакӯҳи болои шаҳраки Ғарм баргузор гардид, зеро дар ин мавзеи кӯҳдоман даҳҳо гектар заминҳои бекорхобида мавҷуд буда, аз рӯи нақшаи хоҷагии ҷангал дар ҳамкорӣ бо дигар ташкилоту идораҳои ноҳиявӣ ҳамасола ниҳолони мевадиҳанда ва ороишӣ шинонида мешавад, то бадин васила давра ба давра сарсабзии ин маҳалли кӯҳистон таъмин карда шавад. аз рӯи маълумоти ситоди ноҳиявӣ, аз оғози маъракаи ниҳолшинонӣ то ҳамин давра дар ҳудуди 14 ҷамоатҳои шаҳраку деҳот, шафати шоҳрои автомобилгарди байналмилалӣ ва як қатор талутеппаҳои мувофиқ 7700 бех ниҳолони мевадиҳанда, 3000 бех ниҳолони сояафкан ва 600 бех ниҳолони ороишӣ, дар маҷмӯъ беш аз 11000 бех ниҳолони гуногун шинонида шудааст, ки ин амал аз рӯи нақшаи барномаи пешбинишудаи кабудизоркунӣ иҷро гардида истодааст.
در این ردیف کارمندان خواجگی جنگل در همکاری با دستگیری شریکان رشد در یک قطار موضوعهای مطابق تل و تپه و دامنکوهای ناحیه رشت وابسته به شرایط محل شنانیدن زیاده از 10,000 بیخ نهالان خوچ، چارمغز و ارچه را پیشبینی نمودند که این تدبیر سازنده روزهای نزدیک پورا عملی می‌گردد. ایدگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. بینندگان گرامی، این بود نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار. خیر، سلامت باشید. سلام بینندگان گرامی، شما را با وضع هوای مملکت برای پگاه 12 اپریل سال 2025 شناس می‌نماییم. متخصصان اگنتی آب و هواشناسی مملکت اطلاع می‌دهند که در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییرآونده پیشگویی شده، هوای به بارش در نظر است. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 3-8 درجه گرم، روزانه 12-17 درجه گرم می شود. در شرق ولایت شبانه 2-7 درجه خنک و روزانه باشد 5-10 درجه گرمی پیش بینی شده است. در این شب و روزها در ولایت ختلان هوای تغییرآونده به بارش در نظر است. حرارت هوا در وادی شبانه 13-18 درجه، روزانه 29-34 درجه گرم پیشگویی می شود. در دامنکوه شبانه 10-15 درجه و روزانه باشد 22-27 درجه گرمی در نظر است. در ولایت سوخت هوای تغییرآونده به بارش در نظر است. حرارت هوا در وادی شبانه 12-17 درجه گرم، روزانه 25-30 درجه گرم می شود. در ناحیه کوهی شبانه 3-8 درجه گرم و روزانه 14-19 درجه گرم می شود. در ناحیه تابع جمهوری هوای تغییرآونده به بارش در نظر است. حرارت هوا در وادی شبانه 11-16 درجه گرم، روزانه 24-29 درجه گرم می شود. در ناحیه کوهی شبانه 6-11 درجه گرم، روزانه 14-19 درجه گرمی پیشگویی می گردد. در شهر دوشنبه هوای تغییرآونده به بارش پیشگویی می شود. حرارت هوا شبانه 18-20 درجه گرم، روزانه 29-31 درجه گرم می شود. بینندگان گرامی، در همه گونه وضع هوا به شما تبریک خوش و بالیده را تمنا داریم. تا نزدیکترین دیدار، خیر.